Langi mabama le soifo mau e lo tātua tanu maleu whaafonga, o le isi foile ni whaopoponga o tala mai Sāmoa, o se mai el whaafonga. E le ifia tala no mai i le autus tala se tasio sui o le whonu whaavaya whale ata whaa. E na wafisiri ngie le mafuanga wa mawhai ei o na tala whaalua, le taise laudipa se furu tala anisi o lo lātu i tūmalo. Pei tai no lātu whaase e atu i a fesiri le autus tala, e na ia fesiri ngia sao i al komiti whaatonu sa whaafoina le whaapoe moere nei. Ono i lātou i an tāpena ina le lesi whaasara lau whaalau e tele, e ui ono olo i lungolo lātou i tū lau. Paul tūlanga na whaelo mai e le suisi ni o le whonu whaavae, o i lātou i e su fulmane iwa, nā tala lātou se leni i le whonu whaavae, ai o toi a ngai atu i isi whonu whaavae, ma toi tala whaaluai le se leni, e le o se lape lau le au whainga luenga i le whonu whaavae au tua le tu malo. O nisio i lātou sa tala ina e mātua pe onu whaatu la whanuina, i a se leni a lātou whanau, ai o lātou whanau o lo ono nofo lea i mātua o mātua, ma tala se leni a whanau lava i e tasi. O se tasi o tinana i a whaai loa le au tustala, sa ia mulmulta ia lava i a whainga whaavae tala i le se leni e tala lea e le tinatu pe a whanau, peita e o lo i a masalumia o le ainga o lona tōlua, na anga iane ma tala le se leni ale lata mai se fultau sanga le matua. Ai na tautino i a le suisi ni o le whonu whaavae a whaleata numero 4, o se leni umalava lo i le lisi sa tala i ne te tono le whonu whaavae, e le i aise tasi na tala whaalunga. I le urua i whontanga le pāle menen tawa o fia le neva yaso, na langa hai e se tasi o sui whaipule o le maota, le atinu uwein so i alo, ni tūlanga e whaale tonu wai i le tuftu whaina po le whaasoasoa i do le se leni ale malo, le government grant, le olo tufa i nātu i a onga le tunu, ma e te tau wai o na toi whaafoi i le tūlanga sa iei mua, e tu i nātu le se leni i le mtanga ruenga o a onga, e lātou te sila fia le leima ua māsani le tuwhaina o le se leni, ma mauti noa vaenga o loo mālamala mai. Peita ina tari le fionga le minister mtanga ruenga o a onga, ai ono Dr. Alec Ekeroma. Wa saunoa le sui malo whapea a tue whaafoi le one government grant tonu o matanga ruenga o a onga, ona leila whaafoina. Ai leise evidence on mel na. Tele ia one government grants nga misuse, nga misspent te mile sa fa yele le system wai. E foi nisi wa e foi tupe wa le loa wanga wia. E foi tupe na ave isi pule a onga. La wa ave fam sinonga. O mela le e leise evidence a ave tom tanga wanga onga na leile fa foi na one government grant. O le lau koe whaafoi, le lau o mai tupe whaafoe e lea foi, e le whanu whaavai. I le whapra mata, tatu whaavai, la monisa foi, mangkua foi. E le eima se odi se tasi nga whai one government grants, e le walu tau sanga o tua nai nei. Le eima se odi se tasi. Na o processes la wal matanga wenga sa whai. O le la, o mai nei tonu le whanu whaavai, I tatu whaavai, le la monisa wha lei whaonga inga tupe lea. Pe ona se le fia e se fulma le valu tesi ma le 5 miliona tāla. Le fesoasoani lea le malo moa onga lea tunu, wa whaase e atu nei lona whainga fau, ma tufa ina mai, e ofiso fonu whaavai 5 se fulma le tasi. Wa whaamaunia mai e le sui kumsino le tanga renga o leo, le i antaua Samuel wa whamasanga, wa mai a whaatino i a whainga whaavao malo, i le vale o Sāmoa ma lea tunu o Vietnam, wa tāru sangai naisi a wala tāla whea ngai, e toi whaafoi mai ai i a alo lea tunu u lea o loo tāo fiai, e le whaalavele na umai le soifua le taitai o le kengi a le kokuna cartel, pe o le sila fia lea ua whai le neo vaiaso, talu o na tāo fia leo Vietnam, Joseph Vaama Steve Toffa, ai ua whaamautino mai le i ataua? Kausanga a vea ngai, a veka ku malo, kusai malo, ale sa fa kinga fo le mako I so kanga fa leo Sāmoa leo Vietnam I le mako su ngai mo ia fam kalanga fa ingo so I le mi ko mo yang karfenga ai o lo ye fo le pitola a o so engal mtanga wenga leo I Sāmoa nei o va fa ia so fa kingo su nga a le ko ma por ba so ngi se fa mai angi so engo mo mia ia nga fa lo mo dia ngai
karafenga ku sai man mesa ku mai Vietnam or ke mingai o le ka fiai I mo ria ngale private male giving false information to police ke mo la ku investigation ko kolula ko mo ria skai mi o Risa kule os from kalanga giva ya so pa mai atu so ele o mai loa se aso e tūla i la ua le lumo le whaamasinoga Vietnam e tali o la mōlianga. Ua savalia ne i le tolu vai aso talu o na tolo i le tautonga o le fofonga po le mantau se tasio tina matua e valu se fun mal tolu tausanga o le soifua. Ona o teimi umai whaatulanga i na i le tautonga i vai aso e tolu e pe aile e le tise ma toe whaailoa nea i e tamai tai fo mai ia i la tau o lo whaatelitari whafo mai o le poto wa le tau nuu tautonga ona o le peo le ele tise o le aso ana nafina mon mawina i au telefou se tasio ta maua maea ona tui whaangase lo na fofonga e sa auni e mo le tautonga ai toe whaailoane o le a le tau nuu le tautonga ona ua pe mai le ele tise na whaailoane e se tasio ta maa ita e fo mai o le whaale tonu lo i ele ele tise o se whaafita auli mai le marusi anga tau ele tise o lo whaima moto si ai le power ma ele o la fo ile mo ngase i se afi fa leo leo e fa awa wai ala tau au nanga ma o to tolu po tu fo ile isi tolu vai aso i el tau tonga i la tau umasa fa te tale lisi se i to lo ngo i la tau se taimi mulmul mai o tala fo ia manu i tele ni aso lo tato o tino fa soi foia